naibagan ni Pastor Ber itay, dete responsibility tayo, iti pastor, ala i-review tayo man kakabsat, nagpintas aya, pintas di point pa nang i-point out na. Ano ti responsibility tayo iti pastor? Okay? Letter P, pray for his effectivity. Apeng ikararag mo jay pastor kakabsat. Digiti da do mga church, amom ti aramidan da jay pastor da, P-R-E-Y. Anat P-R-E-Y. When, kang kanan da di pastor da, isut si dada ti bigat, isumanan si dada pangaldaw, isuntuman si dada pangrabin. Nakaimas mo't gayam ti pastor, aya. At isut si da, pagchichismisan da, pagsasaritaan da, numaumad nga si da di pastor, di asawat pastor ti si da. Doon numaumad da di asawa pastor, di kita'y man anak di pastor ti si da gagabsat. Di ba? No kasta ti klase ti church, kakaasi, marigatan jay pastor, kan pati jay church, adayo ti dudurasan na kakabsat. Iso nga, as a church, let's pray for the effectivity of the pastor. Because when you pray for your pastor, when you pray for your pastor, the favor returns to you. Agasam no, sakbay nga imay ka ti church ko nam, Lord, iturong mo ni pastor, ti panunot na, ikam wisdom na, amom dagiti kasapulan mi apo, ket ipam mo jay puso ken panunot na, iti right topic nga i-preach na kada kami, tapno ma-challenge kami, ma-comfort kami, ma-convict kami. So what happens when you pray for your pastor? Tuno ag-preach ni pastor na katapo, nakamaymayat. Amen. Number 2, uray matamaan ka, hangkan to ma-offend. Amen kakabsat. Apeng adot mo open nga Kristiyano no, preach di pastor. Number 1, hamo inkararag di pastor. Number 2, hamo inkararag tapusom. Iso nga, tandaanan nyo ha, adot di mabaling ko nga saritaan pa iti deta kakabsat, but listen to me. Don't fail and don't forget to always pray for your pastor because the favor always returns to you. Ag-bounce back, ag-balandra kang ka. Yeah? Letter A, ano dete letter A, pugkaw yung mga kakabsat. Assist to his ministry. Apeng asistaram di pastor. Kat isot rason na nga binendisyonan na kati apo ka. Ananuwam ko mata blessing, para king ka lang ba? Hindi. Blines na kati apo, gaputa ti panunot iti apo. Blesak deti nga tao, tapnon makatulong iti trabaho ko na. Assist. Iso nga, adagan ka nga makapanunot deta, nga ma-realize mo, that is the reason why God bless you. So you have to assist. Amen? Kakabsat? Kasi kastoy detoy. Agpili kayo kakabsat. Anak kay kayat yo. Dakay ti agpastor, uno dakay ti mga sisti pastor. Pili kayo. Nohan nyo kayat ti agasisti pastor, agpastor kay nga road. Kasi kakabsat, in the economy of God, in the system of God, duwa lang iti babalim mong aramiden, tapno agbaling ka nga faithful. Number 1, no pastor ka, faithful ka nga mangilid. Tata, number 2, no hanggang mo ta pastor, faithful ka nga mga sis, di impan nga leader. Abus di ka pastor, di ka pa'y suportaan, di impan nga leader kakabsat, kasano lang nga ruden kakabsat, hanggang nga pastor, di ka pa'y asistaran, di impan nga leader, agad awan na kakabsat, madi nga panunot. So listen, agpili kayo, agpastor kayo, wano asistaran nyo lata di pastoran. Sinod ba yung agpastor, itayag na imanan? Hanggang butbut nga nuwag. Ay awan. Gapo na nga ron, tawang mo't gayam ti may agpastor ka na kayo, dapat asistaran nyo lata nga ron, di impan na nga pastoran. Sinod ba yung nga mga asis nga ron, di pastor itayag na imanan? Yeah. Tayo kakabsat. Amen? Blessing. Letter S. Ipo kayo the letter S itay. Support his necessities. When? Ape nga suportaam di necessity ti pastor. Number 1, ape awang kat kasapulan ti pastor kakabsat. Amo yung amin dagiti daddo mga miyembro. Ti amu dati pastor kat kala dete Superman.
hana mangmangan, hana umin-inom, no kayat tat mapan, di pa pananagat, hana masapul lugan, tumayab. Oh, no adda erand na kakabsat, hana masapul ti aglugan bas, tumaray, daplas kakabsat. Di ba? Oh, no ado dagiti laban, no ado dagiti karit, iti panagbiag, kakabsat, kain-kaya na kasi, Iron Man. Kas di ti pastor kakabsat, awang kad kasapulan na. Agat, you know, sika makita dakila banag nga kun ado kasapulan ni pastor. Miten tayo. Amen kakabsat. Oh, pangalawa nga dapat ma-realize yun ta. When you meet the need of the pastor, don't do it from a heart nga maas-asyang ka di pastor. Tati pastor hanga nakapimpiman kung saan nga nakakaasi. Nawatan nyo kakabsat. Do it from a heart of love. Ulitik di jay. When you think of meeting the need of the pastor, hamong aramidan nga po kakaasi mo, ala, kakaasi mo, di pastor, butaw, di medyas na. Haan nakakabsat, gaput pa nagayat mo, di pastor, ikam ti medyas kan sapatos na. Amen. Oh, puunay kan kakabsat, ti regalo ti choir kanya ako, dede ana di giant, uncloud. Grabe mga kapatid. Pambihira talaga. Oo, pintas nga sapatos, very comfortable kakabsat, ada shock absorber na. Paunay kang kakabsat. Ha? Oh, so, support is letter T. Ano di letter T tayo kakabsat? Thank his sincerity. Amot ka na sound, deta sincerity kakabsat. Listen to me. Hanga deta itag ay ko iti bagi kakabsat. Ngam God knows. Ayan? God knows my heart. Kat kuna nga ro di Brad Noel. Deti latatipang ko anyong kakabsat. Kunak yung Brad Noel, Brad, alam mo, kunak king kuana. Numakit-kitak DJ pamilyam, dito gigaraw. Sino ka dagiti makakit-kita no DJ Facebook no makit-kita yaw? Oo. Amen. Grabe kakabsat. Agasam ta awampay mintis da nanipod idi aging gana ita hanggang magpakailan pa man Bangko Sentral kakabsat. Awampulos mintis da. Talagang at dadalatang agat attend. When? Kunak kan Brad Noel, Brad, pambihira, Brad, yung pamilya mo. Oh, gusto kong bisitahin. Ang layo ng Tugigaraw, Brad. Pero dahil nakita ko yung desire nila, pupuntahan natin yan. Sabi ko kay Brother Noel. Oh, amunti ko na kanyak. Idi pastor's birthday, nagtimbak na rin, testimonyo, makasangitan ko na. Grabe mga kapatid, kita nyo yung vision ni pastor. Paano siya magpursigi? Sino ba namang miyembro ang hindi ma-encourage na sumuporta sa ganyang pastor na nagpupursigi sa gawain ko na nakakabsat? Tata, na-terminate. Na-terminate. Ngam no ireklamo na kakabsat DJ, company nga ng terminate king ko na, adda ka numaala ng to, kakabsat. Kasi unreasonable di pa naka-terminate na. Oo. Ibaga nga nag-cellphone di CR kat umot CCTV kasi ano mo dang nag-cellphone ko na. Story short kakabsat. Blessing nga na terminate apay ko na yo. Wen gaputa 2 weeks nga on trabaho na 2 weeks nga may naki-Bible study. Oh, nuhang ko man na terminate hana naka-Bible study kakabsat. Di ba? Natang ko na kanya ako, idi nag-testimony, pastor ko na by the grace of God, kung ako ay bigyan ulit ng Panginoon ng trabaho, ang commitment ko, dapat magkaroon tayo ng church sa Tugigaraw. At pag nagkatrabaho ako, bawat buwanang sahod ko, magsiset aside na ako ng pera para makapagtayo tayo ng church sa Tugigaraw. Punay kan kakabsat. Amen? Oh, kasi nakita na di pursigi eh. So nga, ala kakabsat, hangko nga ikwa kada kayo nga as your pastor, mariknayo ba di pa nagpursige ni Pastor Proby para iti pa naggroyo kakabsat? Amen? Oo, kasarsaritak to ka ni Preacher Glenn, isi-share naman mo iti sitwasyon nyo at advice akas ti Teramidam Pastor. Kasi I want everyone to grow. Oh, young people, pira. Oh, pag tinignan ko na yung mga group chats natin, pambira. Pinagpipray ko yan by name mga kapatid. You see that? Letter O. Ano tayo letter O? Ukaw yung jay sungbat. Obey his. Oh.
Apeng ag-obey ka di authority di pastor. Because ada sursurutan na nga authority. Right? Oh, kathan na ka nga iyaw awan. Tila da nga sursurutam nga mangyaw awang king ka. Di ko di pastor ti surutam. Letter R kakabsat. Respect his family. So kunak, it's a blessing that it's a joy to me that you honor me. But when you also honor my family, double joy sa akin bilang pastor yan. So, nakita yo, no anat responsibility kakabsat, iti member iti pastor. Tatamat kakabsat, as I close the message is, anat responsibility ti pastor iti miyembro. And as I give the responsibility of the pastor to the member, this is not only to inform you, but for the sake of, tapno makita yun anyat role DJ pastor, kat amoyo iti responsyo kaday nga role iti pastor. Okay? Now, you have to remember kakabsat, nga iti pastor, ket God's design, deta ti design ti Apo iti church. That the church is not ruled by people, okay? It's not ruled by the majority. It is not ruled by a board of deacons. No. Digiti churches ti Pilipinas kat board of deacons kunana ka. So dati kasla mang-determine ken mang-desisyon iti direksyon iti church. No, awang kas na ta Bible kakabsat. Ti deacon ta Bible, haan nga dinesign ti Apo tapno mangito right ti church. Dinesign ti Apo ti deacon tapno tulungan da dagiti apostol nga mga sikaso, dagiti han na maasikaso, dagiti apostol. Oo. They were not given responsibility in replacement to the pastor, but to help the pastor. So, God's design for the church is to be ruled by the pastor. Kinanta niya Hebrews chapter 13 verse number 7, and then we'll jump to 17. Hebrews 13 verse 7 to 17. Nurasarakan yun kakabsat, say amen. Okay. The Bible says in verse number 7, Hebrews 13:7. Okay, kung na ti Biblia, remember them which have the rule over you. Okay? Who have spoken to you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. O, nakita yung kakabsat? O, isublimon, detakwan. Anak ko na ti Bible, anak trabaho iti pastor, rule. Okay? Rule over you. Teka, ibalik mo na doon sa ano ko kanina. Oo, di mo sarili ti makikita dito yung kakabsat. Slaklag sa sarming. Paano ko ba ibalik? And then in verse number 17, it says, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your soul as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So very clear. Okay? Sino't mangirul ti church kakabsat? Miyembro? Sino't mangirul ti church? Miyembro? No. Ti mangirul iti church, pastor kakabsat. You see? So ako na remember them which have the rule. So ti mangirul iti church is the pastor. You see that? Of the pastor. Not only the pastor is to rule, but let us see the role of the pastor. Talo nga ba nagkakabsat ti dapat maawatan tayo nga role iti pastor iti church. Number 1, to guide us. Deta kakabsat. Ano ti role ti pastor? To guide us. Oh. Apay kakabsat. Okay, kastoy. Iti simrag kay dita na urnos di kita tugaw, di ba? Amen? Iti simrag kayo na urnos di kita tugaw. Di ngamin. Now, kayat nga sa uwan kakabsat, adda nang urnos di kita tugaw. Correct? Kasi ti tugaw,
han na maurnos iti bukbukod na asarili. So no makitam nga naurnos tatugaw adda nangurnos. Kasta iti trabaho iti pastor iti church, mangurnos kada tayo. That is to guide us. That means to set us in order. Nawatan nyo kakabsat? Oo. Apay kakabsat? Kasi, no awan iti pastor nga mangurnos iti church, anat mapasamak no kwa, kinayang kayat. Oh. Tatahan na kayat ti Apo nga iti gimong tayo kinayan kayat. Anak na sa ti kinayang kayat. Agtugaw ka di kayat mo nga pagtugawan. Aramidem di kayat mo nga aramiden. Makigimong ka no kayat mo. Agkanta ka no kayat mo. Agkararag ka no kayat mo. Mangted ka no kayat mo. Ti panagserbi hanga nakadepende kadeta kayat mo. DJ kayat iti Apo. Nga masursurom nga di kayat ti Apo, dapat kayat mo. Iso nga ti pastor, kat i-implement na iti church, tapno amin tayo kakabsat. Tungpalan tayo, DJ kayat iti Apo. To guide us. Oh. Kat by the grace of God, haan nga asi-asi iti panangi-guide ken leadership iti HBBC ti senior pastor kadagiti churches ken ministries tayo. Amen kakabsat? The word is discipline. Oh, di ba? Ta anak mo, no kunam nga i-guide mo ta anak mo, ti kayat na nga sa unti pa nang i-guide, halang ipamo jay right direction. No di kat discipline ti kayat na nga sa uwan kakabsat. So let me just emphasize that a little bit. Ti dapat maawatan niyo kakabsat. No ti role ti pastor mangurnos, dapat da kayo maurnos. Naurnos tayo mo't lang kakabsat. Oh, datayo nga naganak, naurnos tayo mo't lang. Young people, naurnos tayo mo't lang. You see, ti church nga narigat nga urnusen kakabsat, narigat nga dumakkel, narigat nga dumuras, you see. So, dapat datayo kakabsat, maurnos, discipline. Oh. Iso nga, tatta kakabsat, unti-unti, basit-basit, ngem dapat maiset iti usto nga urnos ken disiplina iti church tayo. And it covers many subjects kakabsat. By the grace of God, deti church tayo, ada disiplina iti panagbado. Amen? Umay ka makigimong, hangatakay kayat mo nga isuot. No umay ka makigimong, isuot mo, DJ, dapat. DJ makaay ayo iti Apo kakabsat nga suot. Amen, brethren? Oh. So nga dapat, let's dress ourselves and our children, our family, in such a way kakabsat nga i-observe tayo di kayat iti Apo. So nga deta trabaho ti pastor. Data adamay isang kabsat di Australia. Naggapot Middle East kakabsat ngem na save iti MBBE under Pastor Abante. Ket amuyo mo ti disiplina ti church ni Pastor Abante aya. May isang value na ket discipline ken excellence kakabsat. Oo. E di si mangpet di Brisbane. Gapot agsapol ti baptist nga pag-atendaran na, okay? Napan nag-attend ti maysa nga church nga baptist ngem Australian, Aussie. Ti pastor na Aussie. Most of the members are Australian. Adadamit Pilipino kakabsat. Ket kunana kano asigod, idisimreken ket napan nakigimong. Nakita na kakabsat. Nakasyort di gidi may nakigimong. Di agpiampiano, nakasyort. Nakakalugong dapay, di unag ti kapilya kakabsat. Kat kunana Apo, no deto iti pagtultuluyak nga pakigimungang kunana, awam mapasamak ti Christian life ko. Kunana, ti kayat ko nga church ka sapsapulat kat dete, amunak nga disiplinaan di pastor. Amuna nga urnusen ti biyag mi. Amuna nga urnusen ti gimong ken panagserbimi iti Apo. Oh, I say that kakabsat. Tapno number one, ma-appreciate you. Nga deti at church tayo, ti HBBC by the grace of God. Kat may sa kadagiti churches
nga ada urnos na gaputa ti pastor ada panunot na nga mangurnos kada tayo kakabsat. Timot lang miyembro nga madino ka ti HBBC kati di na kayat ti paidalang ka. Di na kayat ti paurnos. Di na kayat kakabsat ti paiturong kakabsat. So, gaputa ti pastor, tatangarod, to guide us kakabsat, dapat we should be guided accordingly. Amen? We should be guided accordingly. So, there are several things nga dapat makita tayong i-set up. Iso nga, later on kakabsat, I will talk with Preacher Glenn and maybe some of the men there. Karoon tayo ti meeting kakabsat, tapno mapagsasaritaan tayo. How we can continue, how we can even set the church in order. You are not that very many, but you are not few anymore. Hang kayo nga ang aduunay pa'y kakabsat, ngam hang kayo nga basit. Iso nga habang nga basit tayo pelang, ngam hamot nga basit nga makunan kakabsat, irugi tayo, ken ituloy tayo, jay napintas nga nairugi ni Pastor John, di jay urnos tayo kakabsat, di jay ti kalidad tayo. Tapnon uray da tayo tukot dumakkel, hantay lang nga dimakkel ti quantity kakabsat. Agbalin tayo nga model church kadagiti Filipino churches di Hawaii. Hanggo ibaga nga datay lat kalaingan. Ngem gapo ka DJ panang-observe tayo, ti panakaurnos tayo, kas panangurnos ti pastor according to the Bible. Kunan to digiti pastor, no daw maigbisita kat paunay urnos digito nga membron, uray awan pastor da, ammo da nga urnosen ti bagbagida, o di ba? So makita mo nga no simrek kan kakabsat nakigimong, nakitam di urnosen, talaga, di ba? Kunadan to di kita may makigimong kumanog gapo sa Balya Baptist kunadan, grabe ti pastor yo aya, uray awan ditoy, talaga nga marik na, kaslad datoy latata pastor yo aya. Apay, makita na di kinaurnos tayo kakabsat. Amen, brethren? So, iruruwanganak de da kakabsat, tapnon di kasta makita yo. Kasla iji bakara itata, di main tayo, by the grace of God. Once nga na ang rugin nga timakder ni Pastor Probe, kat agpritsen kakabsat, ti instruction ko kadagiti aser, awam mapan umis is bone, no timarayan talugan kakabsat, hanggang mapan umis is bone. Amen. Dapat sakbay nga na nag-preach ni Pastor Probe na pangka-miss bone. Kat dakkel challenge struggle kakabsat. Kasla kadakam kini ma'am kes istorya mi di Australia. Niki yun talaga nga active nga ubing kakabsat. Adakul kulit naman. Aktibo. Kuna ni ma'am kay di-implement ko kuna na kano ti prayer na apo ko na kasano nga tanga mapagtugaw ko dahil nga ubing yan ti abay ko. Inikkan ti apo iso na ti wisdom. Iso nga, by the grace of God, ti style nga minikiyon ide. Alo si Isan, siguro gapo di bara, uno, siguro gapo di jay character na nga, di personality na nga ubing. Alo si Isan, hana makatal na kakabsat. Tuno mauma nga nakatugaw, kunanan to, Mami, isbo, kunana. Kunahan na makais isbo. Kayat na lang, or titumakder kakabsat. Mapanda umisbo. Awamot, hanamot umisbo. Lukluk ko na ni mami na. Tunukwan, nakatugaw mauma manan. Mami, isbo ko na naman. Awang kanuhan umisbon. Ano yung naramid di ma'am kay kakabsat? Nangitugot lang nga ron ti bote. Awan ti mapan nag-isbo-isbo. Nung po, doon nga maka-isbo ka, hanap mapantasi aran. Dito kang umisbo ko na na. Tapos, generalata kakabsat. What do you call that? Discipline kakabsat. Amen? So nga dapat iti uneg iti church tayo, tigimong tayo, makita nga da tayo adatakneng tayo, adanakem tayo, apay, gaputa ada pastor nga mangururnos kada tayo. Ingkaman iti church kakabsat, nga agpipreach ta pastor, agpipreach ta pastor, agtungtungtong di kita miyembro, agpipreach ta pastor, agtetext, itakas na pa at digiti, no was pa rin mapang kada church, madama magpipreach na pastor, madamamot ti live na, deta miyembro. Ano ti live nga kwan, dete
te live dede kwa digiti agla-live. Oh, madamat main na kakabsat. Ano ka man ladetan. Ha? Kung pagla-live ti sapatos kada dumapay agpi-preach ta pastor nakasaksak ta headset na habang agpi-preach naka-live di miyembro main nga main sa jayeng kakabsat na main na digijay amin ang dinapay na main ti sa uti apo kasano man la dedang kakabsat. Oh, ket you know, I want you to realize at the end deto nga panakaurnos tayo, ken panakadisiplina tayo kakabsat, isut mang 3, DJ panakadisiplina, isut gapu ng agprogreso DJ nga country kakabsat. Oh. So, no madisiplinaan tayo mat nga nasayaat, isumot ti gapu na nga agprogreso tayo. So nga, kung nagbagaran, okay, no-preach ako, no datong-tungtong inkakuldingan. In-implement ko di Australia DJ mo teng kakabsat. Oh, iso nga ni Michael. Ni Michael, iso na iti in charge ti peace and order. Anak ka na sa ti peace and order kakabsat. Isot para ala ti order iti ikan. Oh, manunga kinuking ka kung ano ka. Peace and order. Oh, so nga, apo, idi addaak sa jay, last 2 nights may kakabsat, adda nga min may isang attend nga, medyo ko iso na nasao. Ang favorite sakit manungtong na kastoy-kastoy ko na nagkom-comment. Oh, tunog ka mapanakuldingan, Brad. Nakaisang mo't kid kang magulo, Brad. Huwag kang maingay, tumigil ka dyan, Brad. Oh, gitam kakabsat. Amen? To guide us. Nagpintas nga ta ti church nga ti pastor adda panunot na nga mangurnos iti biag tayo. Di ba? Oh, kasla country mo deta ano ti president awan panunot na nga mangurnos ta country kakabsat pumanaw kadda nga country awanen mapasama ken. Amen. So thankful ka hang ka mo open no ti pastor adda panunot na nga mangurnos iti church. Amen kakabsat to guide us. Number 2. May ikaduha nga role iti pastor is to guard us. Okay? To guard us kakabsat. Bantayan na tayo. Oo. Tapnon iti kasta hanga madadael tabiyag tayo. Oh, ti concept na deta kakabsat. For they watch for your soul kunana. Watch. Oh, anak ka na sound deta watch kakabsat. Sipsiputan na. Iso nga kung kunayo Pira, no? Sipsiputan nak nga ni pastor. Di kita ipopos ko aya. Taapay nga nog. Priskat patpatamaan nak. By the way, pag ako nagpipreach ng Word of God, hindi ka pinapatamaan ng Diyos. Itinatama ka ng Diyos kasi may tama ka. Amen, kakabsat? Oh, iso nga, nung matamaan kayo ta preaching, hanyo pang panunutan na pinapatamaan ako. Hindi ka pinapatamaan. Itinatama ka. Kasi may mali kang ginagawa. Amen. Oh. So watch to guard us paunay nagmayatan nga ada pastor. Amuyo ka di kakabsat. Iti digital leadership seminar, agdingding nga ka digiti leadership box. Amon ti maysa nga isursuro digiti leaders kakabsat nga tapno ag-improve ka kano nga leader. Dapat adda iti accountability partner mo. Ti kayat nga sawen mangsarak ka kano iti tao nga ikam isuna ti permission nga mangbanbantay king ka. Nga free isuna nga mangibaga ops. Kailangam kano ti kasjay kakabsat. Kasi no adda kano kasjay mo nga mentor nga accountability partner mo iti panagbiag. Akat iso ti permi nga mangpapardas di panag-improve panag-groom nga leader kakabsat. Kat di daan mo kakabsat nga ti kapintasan nga mangbantay kada tayo. Pastor. Oh, anak kayat yung nga mangbantay ti biag yu, di kita'y chismosa. Awan na kakabsat, chismisan na ka na. Di kita'y marites ti kayat mo. Nga mangbanbantay ta biag mo. Amom, uri kayat mo kung saan adamang bambantay ta biag mo. Hello? Oh, ni Satanas bambantayan na ka. Di ba? Api, di kayo mamate, bambantayan na kayo ni Satanas. Yung kiagubra, bambantayan na kayo. Mangmangagnat pagsasaritaan yung nga pamilya. Makikita na di kita ubraang, bambantayan na kan Satanas. Amen. Oh,
Ti kamayatan nga mangbantay king ka, number 1 ni Apo Diyos, may ikadwa, jay pastor ti kamayatan na mangbantay king ka. You see? So praise God. So sana ma-appreciate yo nga ti pastor to guide us. Ti pastor to guard us. Are you thankful kakabsat? Thankful kay mo lang nga da iti pastor nga manggwargwardya kada kayo kakabsat. Amen. Number 3 and last, may ikatlo kakabsat. Aya. What is the role of the pastor? Not only to guide, to guard. Number 3, to grow us. Simple lang digiti nga balikas. Ngam digitoy ti kasapulam kabsat. Hamoy bagbajak kayat ti pastor, jak masapol ti pastor, aramay da kayat ko. Padasa man. No anat mapasamak tabiyag mo. So agyaman ka, da pastor nga mang-guide king ka. Yaman ka, da pastor nga mang-guard king ka. Kana da pastor nga concern, ti pa nag-grown ka kapsat. Paunay ka deta. Adot tao lumaklakay, di nag-grow. Bumakbakit, di nag-grow. Dete la taon nat manay na yunan. Ngam ti maturity na kakabsat, isula iso. Tinagan na iso. Kakabsat, iso lang nga iso ang pagbalbaliwan na pulusan. You see? Iso nga praise God. No ti pastor ag-preach. Makita yo, digiti preaching tayo, permi kakabsat. Haan nga random, digiti nga preaching. Haan nga digiti hit and miss, digito eh. Talaga nga na ikararagan, na meditate, uray kasunod ka busy, ka hectic, ti schedule ni Pastor Proby. At that time na nga ag-study. Kaslay di rabi, kapsat, dakam di airport, kapuda, jakmot lang makaplastar nga maturo, kata anang nga road, kat dito gong kat, jakmot may plastar tabagik. Nangalakon kakabsat, dete iPad ko, nag-agreed ready actives message na. Agis-study akon. Amen? Kaya mga kapatid, listen, haan nga, dinggan nyo di bagat, haan nga sapat nga naisalakan ka. Dapat ada pastor iti biyag mo tapno aggrow ka. Ulitit di jay. Hindi sapat na naligtas ka. Oo, praise God, ligtas ka sa langit ka na. Pero habang nasa lupa, hindi sapat na naligtas ka. Dapat may pastor ka sa spiritual life mo. So nga dakay nga young people, hanyo yad adayot bagbagiyo iti pastor. Kitam ta karnero no yad ayun at bagina iti pastor na ano mapasama. Kananti oso na kakabsat. Oso. So nga ita, digiti young people, anat bangmangan kada kayo. Oso. Anat oso. Trending kakabsat, you see. So, anang aruti dapat attitude tayo no pre-preach ni pastoran. At tapakpakanan na tayo ngarudan. Dapat kakabsat talo. You need to receive the word of God, letter A, with readiness. Hanga umay ka makigimong kakabsatan na nakaredy tapusom ngagdingag. Amen kakabsat? Aming kayo dapat naka-ready tapuso nga agdingag. Number 2, with reverence. With reverence. Ipakitam ti respetom nga agdingag iti sa uti apo. Number 3, with rejoicing. Dayjay. Naragsak ka. Amen? Tatano, awang king ka deti readiness, reverence, rejoicing ada problema mga Kristiyano. Amom tatao, hanalakat masakit, na imas pangan na. Hello? Ngam no tatao masakit kakabsat, marigat nga mangan, narigat mo pa nga pakanan. Hello? Kasta mo ta Kristiyano. So nga, listen with readiness, with reverence, and with rejoicing. Pauna yung kakabsat. Amen? On the occasion of the Pastor Sunday, first of all, I would like to thank you, brethren, for your prayers, for your love, for your support. But I would like to further admonish you as the pastor guides us, guards us, and grow us, maki-cooperate tayo. Nothing will operate if you don't cooperate. No ti pastor lang ti mangipurpursigi nga agbiag ka iti pagayatan iti apo nga di kamot agpursigi nga makikooperar kakabsat. Awan mapasamak iti spiritual life mo. And all of God's people say, Amen. Thank you so much, dear Lord, today. Adu dagiti lessons me every Sunday, but today maipalagip kada kami apo
han nga sapat nga naisalakan kami, dapat adda pastor nga mangidalan kada kami. Thank you that you gave us pastors nga titrabaho na to guide us. Dapat nga rod Apo, paiturong kami, paiyurnos kami Apo, hang kami nga agsubsubag. To guard us, dapat nga rod Apo, willing kami makorek kan ma-rebuke Apo. And to grow us, dapat nga rod Apo, dumngeg kam kadagiti sasaom. Thank you Lord God for the gift nga initiate ni Preacher Glenn and DFT Hawaii kadakam nga family Apo Diyos. I was only asking that to you Lord, but I did not expect that you would give it in a form of a gift through our brethren in Hawaii. Kat sikat timang supapa kadakwada ti adu nga pamendisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.